Televidente, un felice noche y bienvenido en nos programa Bonochi Corsao. Ave, nostra país era Esiban, con un programa diferente. Diferente de con, pa sobra, tin cierto cos, que tin viaja, ahora conocí una entrevista, conocí un invitado, nos no poquita tiempo de una persona que hace un esfuerzo para venirse con nos, para conversar sobre un tópico, para nos papia de otro cos que no te regarda el tema que no sabemos para conversar y también reportaje que quizás estaba quita tiempo y atención a lo que nos invitado en papapia. Después que nos conversar durante un semana, corda que ahorita nos ya viernes chiquito, ese que men que ahorita nos de el programa de semana, manera ta nos sketch de actividad, ya luna para ya webs. Sin embargo, me que invitamos a tour que cualquier programa que vos no alcanzar, que vos van a llegar a casa, programa tan a mitad, vos siempre acudir arriba nos canal de YouTube, Cafecitos TV, Cafecitos TV y einan el siguiente día de cada programa nos programan ante subir arriba a YouTube y vos no solamente es tan reciente pero entera historia de Bonochi Corsao te arriba pues y diferente otro programa que nos está realizando papiando 16 te envía nos traja cierto reportaje que te va arriba en nos canal de YouTube y nos que para que tu rato para sobra durante entera semana nos realiza programas que jala nuestra atención riba realmente participación de nos como miembro de comunidad aquí en el desarrollo de tu día. No sin problema en serio que ni un gente te va a solucionar. La única manera ta purva de mitigar la gravedad del problema de establecer alguna penalización. Ahora me avisa si por ejemplo, no sé si un programa que el señor Tico Reuter camina nos a analizar la problemática de tráfico. Nos también el señor Suerber de Police camina nos a papia de diferente otra situación, entregamiento de arma, una cantidad de cosas, por ejemplo, el programa y campaña de recolección de arma, entregamiento voluntario de arma, están a su lugar, menos realmente si tiene estadística de cuánto arma por tienda en circulación y si realmente la campaña nos por considerar uno exitoso. Sin embargo, mira con 30 y pico armas si me no tajerá a ser recibir. Por ejemplo, nuestro vice campaña no va a perder, pues son 34 o 30 y tanto armas menos de circulación. Pero ahorita supone que un número considerable de armas ainda está arriba calle, gente que no que entregar, gente que tiene miedo de entregar y por lo tanto que tu vai não significa un peligro para nuestra comunidad, un peligro para nuestra comunidad. Nos mira diferente acción policial, masal. Tapesei me quiera hacer un programa de un tiki de reflexión, de compa sobra exitoso, sí, police, hace diferente inval para atraco, para diferente otro cos, confiscación de arma, pero más dulce estaba si ese no estaba tan necesario que el policía era así inval pasó el atraco y no toma lugar y quizás gente que hacer capturar una vez con anta juez y una vez con anta haya na penalización para lo que no hace estaba más dulce si no por queda viva de una vida libre con su familia compartiendo con su amigo y no de una prisión pero también me falta a poner que nanta será mes un cos no está papiando de tráfico cuánta gente discapacitada cuánta gente que va a fallecer cuánto auto que va a perder pues vos te enviamos más llega de comentar en diferentes programas que nos tiene una epidemia ribahuil na Corsao viniendo estudio sin vai mucho leo ahora que me está viniendo estudio trempan mainta un auto a pasarme de manera que si me no está corriendo continuo
quizás se lo por resultado de un accidente. Anto, así ne cosa anta suceder. E assim a gente tibia ta spanta, volto e fallecer. Então, gente que para su pret, para su irresponsabilidade corre auto de tal ou qual maneira, nanta quita a vida de gente. Pouco dia passar, ma grava truck de uma companhia, que ta corre maneira ta motorcycle, ta maneira subindo brug de então me avisa, caramba, pero não tem indução de dono de companhia grande e para sinha ou para regulamentar acerca su chofer não passou, mas é bonita, você escreve, se é chofer aqui, tem essa polêmica com o chofer ou o auto, mas em todo caso, se é auto aqui ou é chofer aqui, chofer aqui está correr responsável, bel tal número, então pode bel, sem ninguém está com o telefone, então esta queda coisa mais bonita, pero Shonan nos cinco pone pia bau. É coisa que está chegando a nível realmente desastroso de quantidade de acidentes que nos está ganhando todo dia arriba nas carreteras. E não é de pouquita foi minha cabeça que a maioria de acidentes está, em verdade, para falta de donamento de preferência, pero según tem índice altísimo de accidentes para motivo de uso de teléfono celular, ya sea para TIC, para text, para papia, para sacar, lo que sea. Pero es un problema serio. Entonces, papeando ayer de nuestro programa cuyandino, una conversa basta cuyandino ayer de Suecia programa, y en verdad, vos sentí gente con un entusiasmo grande de iba su proyecto na Corsau, su lugar, Hofi Mango y toda su actividad na un nivel que ainda en verdad tiene una energía contagioso. E ahora ma evaluar realmente que o Corsau está pasando en un momento que ainda gobierno, parlamento, toda institución gubernamental y pueblo en general, meterse a cabeza para nos aprovechar el momento único aquí, independientemente que putin guerra, independientemente que nos aquí que también pasa con refinería, pero son turismo perfecto, pero si nos nota ahora aquí, nos tour, el producto turístico que llama Corsau, no está allí, no está invertida en Y, ya sea zen, ya sea esfuerzo, ya sea atención, ya sea enseñanza, lo que sea, sonan el tren por baila ganos. Entonces, es cosa que nos no mesteras así huega con él. Hortamento de auto de turista, problema más serio. Es cosa que queda, no, mientras vaya el lugar, entonces mientras llega, camina, tiene 10 años de confianza, ahora mientras vaya a mi país back. No, vai Corsau, pero pues, está bonita sí, pero no tiene atención, no tiene policía, no quebra los autos, no va con los cosas, documentos, no se pierde pasaporte, no se pierde sen. Oh, más es bonita, no se dice así, pero no me será la que cosa, sí, es verdad, pero no te turende, tiene el pensamiento, entonces, cosita algo que nos tiene que una manera, el asunto de politur, más great mes, pero politur de patrulla no está suficiente. Mester pone, ya sea compañía en privada, me se saca un ticket de presupuesto, ya sea compañía en privada, o amplia cantidad de agentes en de politur y posicionan en el lugar de vigilancia. Para sobra, cosa y con patrulla, nanta timing, no, nanta mire, así en patrulla vai. Ma è así tanto historia di come delinquente non actuano a differenti aree, per esempio. Ma è una storia di interi modus operandi di Baia. Tanto quem vai lucha con cosa así, si non tem gente costantemente e non. Entonces nos tenemos que proteger a los turistas. Bueno, vayendo en dirección de lo que nos queda hacia nos apapia ahora a mencionar refinería. A mí asíntico es asunto de refinería, tiene una falta de diligencia de todas las bandas, tanto de Venezuela como de Corsau. Nos hay más visita de Venezuela,
Nos hace diferente esfuerzo de vai Venezuela y a cosa no toma lugar. Mira que recutatín, quizás nos como pueblo no estaba a conocer realmente motivación para cual el acuerdo de ya sea prolongación, renegociación o lo que sea, no toma lugar. Ahora aquí está latma papia 16, pero si nos tiene que comprender que nos no por bayora de árbol que acai capa, un palo que acai, no hace nada. Manera es un guacay na Peter May. Pero lo que sí nos por así está usa el suceso de experiencia para nos traer y para nos de manera pasó el asunto de refinería aquí. Ahora como está que papeando de cafecitos TV tiene un programa de 100 años de refinación na Corsao e arriba en el canal y como sampo cuánto refinería a aportar para Corsao. Y me no está papeando de pago de HUD, me no está papeando de lo que me está papeando de totalidad cuánto gente estudia dor de refinería, cuánto gente a viva dor de refinería, cuánto nos ahaya como país dor de refinería. Tanto el tiempo que la situación estaba tan buena. Me está comprender, la situación política en Venezuela quizá tiene un amplio margen de responsabilidad en entere cosas aquí. Pero me quiere que el asunto de prolongación de contrato no ser tratado con diligencia necesario de todas dos bandas. Cada uno con su razón, pero en todo caso, recientemente nos ha publicado en nos red social un reportaje que aminda señora Lucille George Watts a recibir un homenaje de parte del gabinete PISAS y el homenaje a ser realizado simbólicamente en la figura de un stool, pero no cualquier stool, un stool, un banqui, un sofá, como nos que llamé, de acuerdo, visión de cada quien, traja para un artista local. Ahora como topa Giovanni Abad, que es autor de obra aquí, de Punda, delante forti, e via de apertura, ma avisa Giovanni, come una entrevista, come estaba a pasé, y come estaba a compartirle con él, para sobra, está un momento que aminda, estaba ya un año pasado, 2015, que aminda, Refinería Isla a celebrar su 30 años en Corsao como Refinería Isla y estaba simultáneamente el tiempo y también estaba celebrando poco día por mes 100 años de refinería en Corsao, pero el día ahí que estaba la celebración de PDVSA ahora no está mira vídeo ahora como está mira con nostalgia cuánto Refinería Isla así para Corsao, más es interesante para nos compartir el vídeo aquí primeramente nos generan, nos artistas que estaba en una plataforma constante para presentar talento y más interesante hoy para nos ser nos imán de programa con un pida de lo que estaba de celebración aquí. ¡Vaya! Great, ¿no? Entonces, tem más, me tem outro vídeo, como ele vai buscar uma maneira por estar já webs que um dia para nós já está será de simão que nós por assim o tipo de programa aqui. Well, el dia aí me conversar com Giovanni Abad,
El tempo aí ainda Giovanni estava atrás para a refineria, pero Giovanni, paralelamente, ela hace sua formação, ela hace seu trabalho, ela cria sua família, mas não sua visa, trabajando en refinería. Paralelamente estaba tajasi obran de pesebre, por ejemplo, en el fin de año, estaba tajasi obran arte ya en su primer paso de refinería, pero na final de jornada, después que refinería acera, pensei mi que pone Giovanni como un ejemplo para sobra timbianos mira el mundo mucho chiquito. Anto marena yandino estava tabisa yera hopi bia nos que e costan clacaba nos no que hasi un trayecto para llegar nos que llega cielo sin muri. Anto Giovanni asadi cana anto un año después donde Giovanni está como artista, como empresario y como persona. Anto la ganos van un año para atrás para nos va a entrevista aquí. Boa, Germán, feliz dia para feliz noite. Lá nós visa é momento que a refineria está vivendo, é momento na aqui na 2015 aqui. É um momento você que nós como trabalhador também está dentro como eu chamar, expectativa, nós está pendente de que começar passa, que também passa com o espaço que nós elaboramos a mim, de meu caso 25 anos riba terreno de refineria e a refineria tem uma história, 100 anos refinando, nós temos 100 anos fazendo trabalho, 100 anos de experiência, 100 anos de profissionalismo e 30 anos de PDVSA. A mim está vivendo outro dia com esperança, ter esperança é me se concretizar dia assim para mim. Me está bisami sim ou me está bisami não. Então é não a mitad. Durante a noite tem participação de tradona de um segmento que quizás a bota onde líder passou bota combinar o trabalho com algo com a arte. Na mente que digo impressão de que você danificar a tradona representar a refineria em um cenário e que parte de sentimento de trabalhador para o seu povo e para sua companhia que está ganhando seu pão. Sim, como artista, me tá mais orgulhoso de parte de refineria e a mim sempre eu penso de sabe o sabe, não me se tem dentro Giovanni, não me se tá aqui dentro, o colega de sabe Giovanni, não me se tá aqui dentro. Então a mim me contesta mais simples, romance, me não tá aqui dentro, nenhum dia que não como logra ter com a hora aqui, lo me não logra. A sombra, se você mirar a criação de pesebre de isla, que onde é questão que está tendo mês base quando é tour fim de ano, é decoração de luz de refineria isla, me tenta se é 20 anos, 5 anos, pero se não assim não tem nenhum lugar mais de Caribe cercano que está assim decoração assim na grande para fim de ano. Como maestro de cerimônia, é só um festival de isla que assim para 15 anos também, me não agora preciso quantos anos, 18 anos segundo mim, tem uma oportunidade de assim uma gestão de mais grande, que tem mais bonita que tem e tá membro de refineria começar aqui, me está sentindo sumamente orgulhoso e me queda contribuir. Não se mira o rato passado, porque tem a oportunidade de desvelar alguma obra. A mim mesmo não tem know-how preciso e quatro envolvimentos, se botar em parte de criatividade, ou se vai fazer junto com o colega na parte de tratamento, mas também me que para que filosofia trazer cada de obra. Claro, você, Germán, tá uma ideia, a mim também vai preocupar para meu país, que nós não temos obra de arte riba caia. Para sombra que está passando, vou dar queiro de cercania, Ruba, Venezuela, Colômbia, bota mira que onda bobira, bota ganha arte. Então a mim está sentindo que nós está escasso na arte. Então dar momento mas três é ideia dilante da comissão organizador, para lá nós colegas não tra arte e nós exponer não em vez de portrait de celebração de 30 anos. Essa é a bira que a ideia começa cana, mas para motivo de tempo e uma estrutura que por chegar na dia estava impossível para todo outro colega participar. Me espero que tem tempo para mais colegas participar, porque somos também tem criatividade. Mas de caso aqui acercar-me a mim pôr-me mesmo disponível para trazer 10 peças de arte para nós exponer a de celebração de 30 anos de refineria isla. Me tenho que pensar, mas trazer com amor, nós tra duro, mas tra for de ideia.
tena busca el material não cuta material desechável com nota lo qual nós usa me atende mi mes na minha regra para mi mes não com nada novo busca de baki sushi busca de baki de scrap material saca cosnan tra com né e tra aste baki nan de palo não para me sentir com nós mesas e turcos. Então, me está orgulhoso de peça na nata papel para mês. Me espero que você tenha algo de gravação com explicação de obra não. Porque me está muito importante para mim, com obra de arte me este não simplesmente está bonita para mirar, mas me este visa e som que tá mire algo. Então, sei me está querendo dizer. Mensagem para a comunidade de Corsol. Comunidade de Corsol, ban, kami papel com comunidade de Corsol, ban tem na nossa refineria. Bantene para nós fazer air limpo já nós cintura plana e está na caminha viva com nós momento na aqui para nós com refineria junto nós está vai logra dentro de harmonia para nós viva bom então de air limpo então bampe para nós por bampe Corsol. Well, ese ahí no está solamente un producto de refinería. Obviamente, refinería estaba el vehículo camina el acore, el trayecto inicial y él comienza y acaba para el momento. Y Giovanni está en diferentes obras grandes, pero hoy en día Giovanni, manera bosana mira, por queda considerado como un de los artistas non plástico, en el caso aquí como escultor, como escritor. Pasó un cosco mitad cosa de Giovanni Abbatta que no te traja una obra para traer. Cada proyecto de Giovanni tiene una historia su atrás, y tiene un feeling su atrás, y tiene una motivación y una argumentación. Y ese es algo más importante para un artista, que no solamente pega pidajero, pero ahora que voy a conversar con él, tras de cada obra, tiene una historia. O la ganó SWAC, producto final y ceremonia, camina, punto principal, tabata entrega de homenaje aquí a la señora Lucille George Woods, ex gobernador de Corsol. Punda ha recibido una obra de arte nuevo. Recientemente, un grupo de representantes de diferentes sectores de nuestra comunidad ha venido juntos delante de Fort Amsterdam para así presenciar una bonita ceremonia camino del gobierno de Corsol a un homenaje a la señora Lucille George Woods, ex gobernador de Corsol, en forma de un obsequio como muestra de aprecio para sus 12 años de función como gobernador de Corsol y representante de Casa Real. Mandatario, miembro del Parlamento, invitado en especial, a llegar justo en la hora indicada para así guardar llegada de persona homenajeada y también excelencia señor Maurits de Kort, gobernador de Corsol.
chega o momento que ainda nós vamos assim desfera, nós vamos revelar a obra de arte e isso aquilo que assim de uma maneira especial. Adelante awe com coração lleno com alegria como artista. Corsou a vira rico na obra de arte mais. Me que agradeci por o momento aqui na nome de arte. E me que papia na nome de cada artista que está trabalhando Corsou, para sobre cada oportunidade que arte ganha. Riba nos isla, dá uma oportunidade para nós trazer história de arte. Então, me quero danke na senhor primeiro-ministro Gilmar Pekpisas para pensar riba pone uma obra de arte na honor de senhora que estava da inspiração de trabalho aqui. Senhora Lucille George Walker. Danke. Obra trabalha for of Q 626 círculo. 626 círculo representando cada um simão que a senhora Lucille George Walker assinta como governador de Corsou. 12 anos e 2 simão.
Well, celebrar y celebrar. El día aquí ya nos está comenzando a preparar otro simán. Nos hizo una entrevista interesante con nuestro amigo Jiwan Ganesh para nos papi un tiki de Belas Corsau. Nos estaba tratando algún día pasar, señora Lucky Ezequiels, con quien nos papia de preparación de Belas Corsau 2026. A trove un cantidad de barcos de vela de marina rumán de nuestra región. Tabini, anto nos vai receber outro simán Jiwan Ganesh, que está encargado com inteiro programa festivo, etc. E também dando-nos mais detalhes. Me notou surpresa para sobre já nosso amigo Renard Hurtado a mencionar que é artista que vai apresentar proximamente está Wilfrido Vargas, com inter sua agrupação, que menta tremendo oportunidade para nos gozar de um ambiente fabuloso a trove, a propósito de Belas Corsau 2026. Nós vamos para um break comercial e agora que nós vem back, nós vamos continuar com mais. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que você querer na su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo. Con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Hei, mas Piri, conta! Moça, tu dia que me ver sorriso de meu cara, não? Já quero um bom serviço do lado do merda. Ora, ele fica preto na casa. Piu! Na trabalho? Piu! Te arrasta na mão. Piu! Our safe mas Piri perkom. Tanki. Si bom pode que lap the map. Ah, tapos Quiri. Malupit pa kami kwenta. Bambek! Jesus! Piu! Si bom pode que lap the map. Besta niya kasi kapo. Piu! Promeco solo sali, nos portata abri. Aquí na supermarket, bombini. Pad una servicio, na grandi y chiqui. Cliente darei, desde nos lei. Bombinita bom, bocata guardamos, y bota guarda pa 30. Dolce fruta, verdura fresco, tu sorti carne. Lek barata, pan caliente, busca de bo, cuchi criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow! Pues na nossa back com mais nosso programa, não olvidar que nós chegamos a você aqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos, orgulhosamente
45 años y más, 45 plus, donando servicio a nuestra comunidad de una manera confiable y dinámico. Lab de Met, además, tiene una tarea a mitad orgulloso de nada en ese sentido, con anta invertir más recursos, esfuerzo para así blama el mensaje de salud, el mensaje de wellness, el mensaje de cuida de salud. Entonces, es algo sumamente elogiable para lo que te trata filosofía de trabajo y responsabilidad social del Lab de Met, Laboratorio de Médicos. La nombre de Bombini Supermarket, un saludo para todos nuestros amigos de Bombini, ayer no se pasó un rato, me hacía cordial, un saludo para nuestro amigo Manuel, un saludo para tu señor José Junior también, para Tur, para Bostantur, un saludo cordial para nuestros amigos de Panadería de Bombini, siempre en sintonía de Buenas noches Corsao y sirviéndonos comunidad de una manera sumamente eficiente, el lugar ideal para si compras de un ambiente great para sobra. Bombinita Bocas, sigur. La nombre de Sambil, a Trovi, otra organización más para no estar orgulloso que por el momento que Sambil llega a Corsao, él comienza a pega, el camino estaba un tiki largo, el camino estaba para gente por comprender que Sambil no estaba un edificio para incapacusa den. Sambil está una organización que tiene vida, un negocio que tiene vida propio. Y también tiene eventos que vos disfrutar cada viaje, tiene para lo que te trata responsabilidad social también, tiene llamadas de salud, tiene charla de salud, tiene espacio para turnos, fundacionan. Si vos tienes una fundación, manera señor Luis Moreno avisa de una entrevista reciente, gerente de Sambil, si vos tienes una fundación y vos que así cualquier programa para comunidad, baten en puerta libremente con ante y para cooperar. Sigur. Sambil, de Oana Noli y Sigur, hopi más que un centro comercial. La nombre de Agencia Funeraria del Señorial, una empresa que no solamente tiene knowledge, tiene conocimiento, pero tiene también el sentimiento de comprender el tipo de servicio que nanta duna. Y nanta preparar para ayudar, nanta preparar para tu responsabilidad que de un momento sin doloroso, manera despedida de un ser querido, no te permitivo hacer lo que tú haces. La Gedenman de un equipo profesional, manera el señorial, y además toma cosas que en serio y regla turbo cosas na tiempo, nos dignos seguro de entierro, que vos paga tiki y vos te preparar. Si acaso algo sucede de una manera inesperada, vota bon cubrir. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto, en el nombre de Curinde, donando un palanca fuerte en la nos economía. Curinde también celebrando 45 años y donando un servicio, cultura y certificación necesario para cina e imagen de Corsao, tu imagen sólido, serio y responsable. Los grandes veleros ya vienen navegando y llegan el sábado 2 de mayo. Velas Curazao Rendezvous 2026. Historia, cultura, belleza, música, alegría y entretenimiento. Falta poco para la llegada de los grandes veleros. Para más información, visita la página Curazao Sail Foundation, online y en Facebook. Velas Curazao Rendezvous 2026. Este 2 de mayo, en nuestra Bahía de Santa Ana. Curazao Sail Foundation. Bonita, ¿no? Great. Well, otro cosa que nos admira, que orgullo. Poco día pasado, estaba vídeo que Curinde a producir para sobre Curinde, una organización que está celebrando 45 años de existencia. 45 años que realmente no se papia siempre de free zone, de zona franca, y gente que estaba bien así compras, pero ¿qué te pasa? Hoy en día, me recuerdo como va
e apertura, se você não mire portrait aí, é apertura de dia facilidade na de Curinde na aeroporto, tem parte de aeroporto Hato, e nan amigo meu compadre Alex Alberto, e tem apertura de facilidade nan me não acordo bom que eu estava preciso, pero estava dia facilidade nan me sacou la tuma lugar aí na aeroporto. Se me nota era, passou o pianha passar coisa aí. Se você não mira, acabei então meu amigo Max também tem ribe portrait aí, então estava evento com a marca quizás era novo para Curinde. Sin embargo, Curinde a começar já hoje em dia Curinde forma parte, maneira me dice sempre, de promoção de network de trabalho, de inversão, de negócio internacional que vai mais allá de nossa região. Antes estava um costo regional, pero últimamente y cultura e adelanto nan cutim, pero además de ser con un manejo de visión, con un manejo de expansión, Curinde logra posicionar su mes como una instancia de carácter internacional, más a bom mirar con su certificación. Entonces, en sus 45 años, Curinde a presentar documental aquí. In the Caribbean Sea lies Curacao. For generations, Curaçao's economy has been shaped by trade, harbor activity, and the resilience of its people. But as new demands emerged, the island needed a stronger industrial foundation. 45 years ago, Curaçao planted a seed, an idea that industry, innovation, and opportunity could grow side by side. This is the story of Curinde Curaçao. Curinde Industrial Park Curaçao has guided countless businesses with structure, stability, and access to specialized industrial zones. Over the decades, it became a pillar in Curaçao's economic landscape. Today, Curinde operates 4 major industrial zones across the island: Harbor Free Economic Zone, Airport Free Economic Zone, Brievengat Industrial Zone, Nieuwe Haven Industrial Zone, each home to a diverse network of companies contributing to Curaçao's economy, from logistics to renewable energy. New Capital Services is a project developer for the wind farms located at the north coast of Curaçao. We provide electricity for the Curaçao community. As we produce electricity by the means of wind energy, we sell it to the utility company in Curaçao. Sinclair is werkzaam in de heating, ventilation en airconditioning, voornamelijk voor de residentials en commercial brands. Jaya Caribbean is part of Ralph Matt International, and we focus on consumer goods related to personal care, interventional cardiology, urology, and radiology departments, and the cosmetic department. Produkto ng anso ta produzi ita llena ta din categoria di limpieza y desinfectante y degreaser. Well, our business activity is mainly we manufacture and import clothing, all kind of clothings, men's, ladies, children's. Nosso bedrijf chama 3M's en de rest BV. Nós temos fem timmerman carpenter. Nós temos todo tipo de meubel, de A a Z, sem exceção nenhuma, todo tipo de palo. Curaçao's strategic location in the Caribbean has always been one of its greatest strengths. But location alone is never the only reason businesses choose to stay. For many, Curaçao offers more than geography. It offers stability, access, skilled labor, and a direct connection between regional and global markets. Well, several years back, I used to
do the business in India, and then one of my friend came here. He opened his company, and later he asked me. He told me what kind of businesses I can do here. What is the future? So I decided to join him. Initially, I was with him for a few years, and then I started my own. We choose Curacao because of the great ubication for doing business with other Caribbean islands and Latin America countries. ANSO estabeleceu mês que não 46 anos passar durante o momento que está tendo incentiva para Industrial Park World criar onde Corinda tem a companhia que manejar e desenvolver a área aqui. Curacao was chosen actually due to the prevailing wind condition, a good wind for the wind farms and energy production. We have, as you know, the Northoost Passat, which is very constant and very favorable for wind energy production over the island. Some companies have been part of Corinda for only a few years, others for decades. Together, their timelines form a living history of Corinda itself. 45 años aquí, está un fecha conmemorativo de todo lo que pasa, agradeciendo a Dios, siempre va y poniéndonos en perspectiva. 45 años de progreso, de crecimiento, de cambio tecnológico, dentro del sentido de la palabra, y un futuro que está guardándonos con fe y con esperanza. Operating inside an organized industrial zone offers advantages that go far beyond physical space. Ito pa, mi central. Mi tintur mi armeana gide ng mi potrato mi mebel ng buta para at tarde ora mi kabo mi timesere porta mi te dalsera. Het industriepark is centraal gelegen, het is goed beveiligd en er is ook voldoende parkeerplaats. O serviço na Corinda brinda nos turta complementar a necessidade na companhia maneira de nós tem mistério de nanta brinda não somente a segurança e o controle não necessário para assim manejar o fluxo de tráfego, pero nanta meta cria ambiente onde botin empresa não de mesmo índole para assim nos por sostener outro de desarrollo de manufacturar. Well, before the benefits, what we used to enjoy, that was the main, like what is in the all over the most of all over the world in the free zones is a wind blasting. Here also we used to pay 2% till 2023. The benefits offered at the Economic Free Zone of Curacao is that sales to entities outside of Curacao are exempt from turnover tax, and another benefit is that we can offer lower quantities to both our local partners and the ones in the Caribbean region. By being in the industrial park of Brivegat, we are close to the wind farms. As we started with wind farm Playa Canoa, but also the size of the warehouse is good for and adequate for the parts we need to store. Industry is never static. Markets evolve, technology advances, and global demands continue to shift. To remain competitive, industrial zones must think beyond today. Onze plannen zijn om meer bekendheid te brengen naar de retail en de engineering. En uiteindelijk gewoon dus ook naar de locatie van waar we ons nu bevinden. Dat zijn eigenlijk gewoon de accenten waar we ons veel op gaan focussen. Het plan para o futuro está para nós seguir desarrollar a empresa aqui, modernizar sua facilidade de produção e para nós seguir crescer e expandir o serviço a nossos clientes na região do Caribe.
Bom, o plano para o futuro para 3 está de seguir crescer Vila Grande, seguir bem o gosto moderno, para nós ter the best moderno meubles em Curaçao. The future plans for the capital is to develop more wind energy projects depending on the availability of wind on the island and capacity. But we also need to expand our storage facilities due to the sizes of the wind turbines we have. And one of the future plans is to move from Industrial Park Briefgat to Nieuwehaven. We at Ralph Met look forward to continuing being part of Curinde's future, embracing new opportunities and setting a legacy for international trade. Focalizar arriba nos visión de vida, visión de empresa, visión de profesión, visión de compromiso. Para sobre 45 años de existencia, está en Serature Costan aquí. Pero esta exigir ese también para nos por continuar y para nos por contar 45 años más y 100 años más y 200 años más. Bendición, 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 Señor. From necessity came vision, and from vision came structure, and from structure came opportunity. For 45 years, Curinda has helped shape Curaçao's industrial heartbeat, connecting people, businesses, and progress. 45 años, Curinda Free Economic Zones and Industrial Parks, Curaçao. Well, nos está 45 y 45 y 45. Pasó nos orgulloso otro de nos cliente, otro de nos sponsor, que Lab de Met, que tiene ya más que 45 años trabajando arriba terreno de salud con un compromiso grande con el pueblo de Curaçao para lo que trata salud. También a presentar un documental cual nos tiene orgullo de compartir con ustedes a propósito de Simán aquí como Simán de laboratorio, un pa bien a nuestro amigo de Lab de Met. En conexión con nuestra celebración de Simán de Laboratorio, que tiene como tema To Infinity and Beyond, nos entrevista a algún colega para nos saber experiencia durante el trabajo. Van a celebrar Simán de Laboratorio con nosotros. ¿Está bien? Você, a mim estou contente de formar parte do time de Lab de Met. Para sobra, de meu caso, meu cliente está companhia que está só para a saúde do empregado. Cada vez de novo me está aí com a pergunta que me parece meu. Então, queremos invertir em uma saúde é essencial. Lab de Met está mais que laboratório. Con lo quality manager di Lab de Met, para nós é importante o serviço que nós damos aos clientes, porque nos assegura cada dia de novo, para cada dia a responsabilidade e a accountability de cada membro do time aqui, para nós poder dar um melhor serviço na você. Nosso esforço para nos clientes é para nos dar o serviço optimal, para assim ter saúde perfeito. Como pré-craft, nós temos o primeiro contato do paciente. Isso aqui significa que nós não chegamos somente com a sangue. Nós confortamos o paciente no momento quando se sente um tique nervioso para isso aqui. Se acaso o paciente não pode chegar cerca de nós mesmos podemos chegar o paciente na casa. Para estar na maneira da fundação de uma luz, Lab de Met está disposto a mobilizar um time, até depois de hora de serviço, para assistir e dar assistência na baby recém-nascida. Botava tasar com na Lab de Met, nós não processamos muestras suso, nós está com su tras team vida dentro. Passou nós trabalha junto, maneira tempo para buscar na resultado preciso na tempo. PC Lab de Met inova sempre sua tecnologia e nós mesmos também, para nós poder garantizar resultado optimal e preciso para nós pacientes.
Jonathan, va a ser un placer de poder compartir el programa aquí junto con nuestro team. Un placer grande para acompañarnos y para vos acompañarnos durante el intersemana. Nos está invitado para echarle una hora con Dios su poder para nos volver topa y visa otro. Buenas noches, Corsao. Un feliz fin de semana.